Ampacho every pacho school time I go school na blanty e friend kwa me ba for William session no em classmate nini na na enti no didi mechi mesu me didi echi ma me mo kan who didi nechi okwa ba so ni di achire ye go school na si ye di agro ni ade anti e di agro di ma pacho na ye twempona woni mu ko school ni na na twempona e wa SS na JHS pacho JHS hey na yesusa nti ma pacho ma me mo kan manti na yin se ko bai nti yin se bai no ana me wo me nkoyengu me wo akola no nti me wurie no me ntumi anko school ni bi na me kwa akla me koye adwuma de boa na school ana wo wurie ni tu school ni sey pacho man ko bi wurie SS no wan ko bi man SS ujaye ade so yin se me no mentumi anko school ni bi me wurie na me call me sister wa akla koye adwuma de share school ana ngame adu wo scan be sa be hwe ni school bachan na ngame adum obeye immigration njo ye immigration no obeye me ho ade oh send wa ya na ye wale nti e wa no san be wo second one na chese yete aye bobla nti adwuma de ne ko nche dade so nti e so be fa me ko no si ho asetrena de no high down wo yekrum mam se me mentena ho no oye masem nti edidim sa na me se meko nti me ko that very day no me ko na me ko tun no ba e je so ne ga no so nyim no mo kan amudi tu me kan pa me jo na wo te he no te na o high down wo yekrum achi ase ona no wo he achi no se hwi nti dade so nti o kan e pa me jo and I'm jitum some me don no breaking virgin. Me try 14 years. Me nam 14 years. No 14 years and how trim. Hey, me no 14 years. Now my bear man will die. Yo, on no put a breaking virgin. A break you at yes. Also, as I could use. Intima, I see the only say. Okoni station o me fam kwa me fami ankwa na me so mete na wa wonko se me kwa na makoto oni oba na ye ntokwa nti edidim sa no san be wo third one e ye boga na nyina mu ma se wa wale menti me dem so menim hwe yo nti me sa de be wo e boga e third one ana yeti nti last obai achiase yekurum na odensa edi bele papa mo say on wa me biem me man go school njo in fact me yem hye me am say ko edu ode be bo no adam say nti ekwan a wo de me fa so ni ene me sun yie na abusuafo kwatana ase asamere man ye kuro ma asamere man ana penya machina na jase na ko form tana ase omo kan bi ase asanka ni gandem dia ase wa fo bi bankola birim ne na bre de ma bre ne na tra 24 years and na adwuma bana eda ba na obedi bi so wan ko school ja wala afia no me say bone be pa na ma ye wantumi aka o si o wale mbie mo bewu ma pe for kan o si da na o mo so nkwada ndwen ho na yenyine kwada 1 week ne sa beta na so o so on wale ana benfo say den me ne wale no den na ye na so to ka to moto to plot no me na me di miti o so si da ma me ne me ba ti me fa ma ho da mpa so me di miti sue sa no se ende sa de a ye japade e wo mu dem no ye on fa me chefa ma me nsu mi be ye kuro ma sa me ma say da bi wa maniska to si da bi we sum bi enim plot no so ne madia na me Jeff mi Jona makoma me se me makoma de be dia to ye mu me dem se abuaje na me yanko ba e be fe ko de makoma nti ma me wura store bi no yi nso ma me no me na ma me mu de me ko fie ani uku ni su fra chance obi acho no su fia chance na su fra chance ze mu nyina achemfo ye fie ni mu fie ni nti eya sa no fa nkra no mienu no ja ketekete na me de na ba no boga no no onu no ja na ma me na mpanifo so mu ntwa bo ba no no ye kuro ma sam ne man se da bi wa fan kura mienu nti we de wonka ho nti
Nana san wa dwetiri. Wa mama shu. Ukro ma sambiri ma no ade asem no. Afero etwotwoposa, kwam twotwoposa o sisi enti. Mo so atiase so sabe ye son. Ese munu atiase, achima atiase fo. Mbenifo na. Ukro ma chimo da na atiase so de ba ho. Wa jiniska. Cheche fosa. Twotwoposa. Eno ase kire sei. Wo so na. Onso mi ya sa proto na ye to no bono. Ye to wono wo. Enti omugwa. Wana bo twotwofosa na mo je ni number. Ni enfra no no hyehyɛ mmara saa so oba ye nhye ni dwa na wo se onu nhye wo ka sei nti ma e ba saa do na mpenipo ni amaji so onso o se da o titisi no enye hwe oja me wie no na mamam se enye hwe me nuam tu me fo wa mam wansi di mpo oja me saa immigration officer 24 me no watena bre ya bre au abre manka nyese na mete ma yimi photo chewa ne matete family trim ti ma me ne papa mo ne o ma yade me nua mo ebusia na o mo jimi hwe me na nyame adom ma me bi be fa me kwa akra ti me yi adwuma ne ma me ne kwatena 7 years nti me wo ha na be ma foforo so sa ba ma me no se obede obre no ho ase nti mbese me wale na mbo me se me nge na ma me se hwe na wo nso fa ba onu msuo na mo kan na be ma so ba ye my fro fefe no nso de me kwatena atema ya tena 8 years nti ma da ko me kokrom me bae no na ba ma no ne ma sesa eno ase wuku immigration ni na frɛ me na ade kitam ne fi me sato na me se no no de wo fi chebi ono so fi achaze woni me no se de bi adan a o se me ngo ba papa se wale nti no ma waja wo no obi aba wale wo ma asem we a making adanse fo na nyanyame pa som de ase we de ka kuburu obi asem aso yaya fa kwase abura enkwasa tom kremo bo kyerwa na de ayi achimo da kasa nyele na de sili na de code wa toso abu se peni pa wamla fu no na assembly man waja me basa obi awale me ebia uku no boa wa frɛ no enti e ba asa no na me bisa me kun se ageman oyede no nya wo ma na o se e so okoyi Facebook times woni me no na ofrɛ enti dida no ne na e sei one na afedo ne o ka me won sem de che na me no kokro nkro ma amema bi abro sam so sei ma okofo ba me kaka ma immigration officer no me de picture ba mo fan to so na de be sisi me no suti me na me da hospital wana bro sa me ku we na immigration na e sei no so no no wa me da danche o ka se ma kire na wontie me nyo ba papa na afio ne na e sei ofre na me wo kra no da kwa abonti no ne na kakasa nti e ba sa ba ma fufuro we no oni me ni hia na ono so ne wo we ba cho no ne me wo ke to last one am ne ba nti isi ama ne kra ni nyina ne se boga no me ni immigration ni ka chire no o si wa akobobo ne wo bu ni nan na doctor ne frɛ no immigration se say immigration no dia na we hwe won ho ma ba cho belegu ya isi e kuro mofo nya de hello hello yes papa ma why na say ye frame wo yini ni amakrancha da zo ni aba mi fra chimo da susu fra chia si bia busiafo e ba why na say ye frame wo yini ni amakrancha da zo SOMPA TV so ma papa ma asanka me chia o ma ha ada wodoma okay but why na mi di wa busa ne mpredo do say papa me tie me pa cho ma mi bia ba ha o se e fra no Mary Kwei wonu su fra chia ase mo ya awade na gu akwale foforo nanu masem ya okan se ye no krede bia na oboa watimi afra ni ku na wawa ne foforo ne so onye oba papa ama ba ma ne so agya no se o so woni ne ba akwala na pira doctor na frɛ wo enso se wo mfi no wada woro ma papa wada ne achia ase de enyina anuanom kwa ba ne e be fa so a akwala ne e be hwe no wa wo ba mama osu di ne design ya frame wo hini ni firmachim da mi frachim da o ta Texas ana o se o peden wo se wo ba na pira maame kasa isho ntie ka kire no hello kasa otie boga mia kukua Mary me na maba no wo se wo de me ntu be no ntwe me no atena 24 years hwebere ma bere wabu no kwatia me de meti asuansuo e ma no de esi da ma me yanko ba di mu
Achiasi kura bom to me na nyanya me adoma ka fam tim. Sisi e boga wo ja me no wo afe no nya afe no nya 1 year. Ma hwa na wo tazi nim once it me do. Hello. See me. Me do social work wo twa abo ma. Mr. Shay. Madam. Azanka. But when me didn't come on, I said, "Oh, come out of the floor." There be someone who said, "Ya meet them, and from the horse's own mouth." Me person. Also, pedem. Mame, also pedia. And Franco Frawali. How? Me na me bisa wa se. Was see what we kwasia. Who and Mame. I don't want someone who can now. Hello, what's the mean? Was say, Wobano, Epira. Wakobo bo se den we pra doctor kura freu wo si won sha akola no e na de toso mie no ne tena mu si dan mu ye japade wo ja ne so wansum no eti ja no kwan na fe wo ba na we pra ne so hye no adaworoma oso oje no maame wo ka wanu tum e dia broken heart no asanka wakate no mo san frɛ no enye sa ye be hwehwe ni commander. Yes. Ya be pen commander tete immigration no immigration ni penini say wo achazo wa eboni oba abije adani enya na ye ne kasa no fa ne picture ne to so amote compensation immigration ni penimeti atati compensation yakwa ade ebesi no maame eboa de broken heart ye hu yakwa de ebesi no omunjilo efa mame omu bomba ise embele fom no omunjilo mame no omfanti na ade na uja wale dada no anyi compensation wa kwa wale na ka makwa wale na wase egu ma wale kamen wensu me kamen kashi ba makwa wale wase wasa be gu awade no aye busy mo fa mo ko so anfrɛ no sa no ye ma hwɛ enyama court ne bla police penny me ni obia me ni mame ko fa ne bra asem ma ha na ne bra police ni anyo no twadi ani obi dan ba cho yo hwe ne bla ntini ba when na court people ye ko zo no me ni obia me ntumi ne ntwi migration ye nipa na bo na na we yi why you say wonka wa no tu madam just 1 minute remaining. Hello? You can dial *506# to continue talking now. Hello ye benya nipa na afemu so mu credit ni o. You know, no, so hello. Hello. What do you mean? Me too, Mr. Shane. What I mean, when meeting come on, you for any meeting. Me and I mean, you didn't come out there, containing common on the job, Banasem. Say, Mamma, me about me, Miss Awasam. What do you mean? Me too, Papa. And you say, oh, Papa, and now, oh, is you out in Babylon TV, so now, what friend me say? Ubi say me buy a race anything. Pata station. Will you subject your bra. What's my yanka be being chiro? What do you mean? A home immigration officer. A home immigration officer. Yadu abe TV so. Opa yale na me catch now say, Shauba. Aren't you ashamed of yourself? Aren't you ashamed of yourself? Immigration officer, Ubayalia, Dr. Crafra was a wunshenu. IBJ, Yanyan and a picture, and who could crowd the other day. Dr. Mensa, what do you better say? IBJ, for the picture, and also not your best CBNC. I am ready to face Obia. Oh. Who no babu sami sami baba. Me na me make a we practitioner. Aren't you ashamed of yourself? A home immigration officer. Aren't you ashamed of yourself? Say uba e pira na utimission. Mo fa the picture into so. Na ya bre wo mo. Irresponsible fathers no. Wo mo dos Ghana hadodo. Dr. Mensa Kasa. Na madam yes, case you the quantina, I don't was on the Abaha. Man, Pato, me, and Antiana was what dross. Pato, me require quantina, or yet a seminal friend, one fat, and one fat, nothing as frame me kung fu for it. Hello, ma. And I'm a one, I can say. Hello. Hello, AJ. Yes, ma. What's it? For more, no, I'm not laughing. For more this, I'm just may apologizing for say. Me raising my voice. Exactly. Now you are a gentleman.
hwe nyina ka me no mienu die nua akyea se jangre wo fe ye di agro wo afiri nkurabrem mi frache moda wo town ti me nua no asem we wo je se de wa bla wo ho asenti ye nto aso me ko office na ma frɛ wo ne nkwan ye di agro no be fa ma na me chiro say on say program no ye nyina ye hwe we are too impressed about what that is in, but the whole thing is about we na ba no ma yesermo mumma yenye the proper this thing about it, because there's nothing the way asamana ye sabi me wu me ba na me kasa me time me ba me pa cho we shen ti asama ma mi kan no kure because me nyini so onya ku na wo san ko gu na wade. It's not true. It's not true. The separation by 2015. After last 2 years, and then she started all over this thing. That's why I make her say the thing started from social welfare to legal aid, from legal aid to Prophet One to Antenna, from Antenna to Mama Efi, from Mama Efi to SOMPA. So let's do the proper checks about the issue. She can talk. She can talk and cry. Ma, the whole is on say, do the be a brabomuno. We are all being the distance. Unya this now me unka na honto. Me say abrabumuno. I say ono take it comfortably. That was then me. I'm just saying I mean yeshi. And kola bisa say. Mbaja say. Me say Aisha, dia wo ikani nyina no. Asam ne papa mu ne ye oba na wapira no. Oh, yani den akola no. And no na me bisa say dabe na doctor no also doctor na frɛ. Ma me o say dabe na doctor frɛ. Doctor na frɛ na me wo me ni me nua ma afia no na o say wo tike wo drive wo si oba frɛ no. O si one friend be 3 months ni. Isi aboga da o complain o say ni dompe ni ya. Ya say me fa no kokofo dua enkotwa na estre na me kotwitwa eja abo me nsa so na me to me nya hwi akora no o su sa manitensi the day over to and what da wo gina ko ma me yanko ba eti wo nua ma mo bi di o mo abe de me wo wan report ma board obi ase ka me board enku na mti me nku di pa so me ngame eti da wo di ye me ye me pa cho Eshen te sa akola no be ne den ti de o ba me ye anya wa were ho ba enye se de o ye no something near be bre crocodile tears e je se wo ba ne be ne dey en na me ka chiro say abusia no etana say for this issue me kan say man kan ye radio so asem so wa hunu say oni ba bi o de be fa enu de ma I don't say ya ne den na ma mi one ne ba edwom kwam ye ntwe edwom no mo koda ye obra enti I mean se e ka se be take you on na e ya de keto abi me fra wo commander eye asem keto abi ensanchura juma ne de wo so ubegya ade bi a wo be frefra ubenya but we de fi adwuma achimoda ne achimachiase ye nipa baako ti wo pa no ye ya ne de yi. Hello. Mami nyam ya PM so why? Na bi na chia. Tam ne so ko. Ne kwasem. Lord Inusa. Ono na ye Tafo MC. Onabu. On 7th September. O be transfer be board Dr. Laji Mahmoud Bawumiani MPP. Amanyoko dawuro. Na mo gina isie papa obe gina so ya to aba. Edru wa enyu hu so emfrim. Mama's choice. Mama's choice. Ono no de fufuo mix mackerel palm cream abemudro any premium gari ediaba ya GB 0244 254 akosi adua ya power special osi ahaba kasa oteni pan kwa ka o ko sciatica fatty liver company ni nua yo feya sele busumuchi road wa 0244 544 22
Lawson Beverages Dilema capsules. Ya kan no mi ensa na abom. Ano aye no. Losses e bra. Ama me gyina wo na so. Emma ye ne ekoyo a obri. Ye tibidi sa. Na ko Dr. Lawson da bo pa. Na omoa wo. Dawood. Doctor yi obin no. Say yale a won to me say ejimi. Jamai ne kro no. Ne de eva ko. Ya de bia. Wonu 360 capsules. Ultimate. Ya waje so krapa. 0241 244-012. Meko Canada. Meko Express Group. Me pacho sa group wodi omo ye group papa. Ye new sika. O passport. Obibia obeji e di amount. 0249000448. Judgment Dental. Osinyo wonu bon. Koto bibra ba osase. Afam polishing. Ye the white. Ade bia ye oral care. Che se eno ne ye me hodwuma ma. Enso edi. Judgment no dental 0559139582. Spanish 3 power. Spanish ama anti-aging. Kopem dro bi nom. Na ne gashi mission ne de etu malaria no nyina ase ma so de wo ho. Ade kutawa omresi. Garlic mixture. I know the halitosis. Brian 027114111. Way a Boris B. A ya pen and papa na we proudly na we fie akoko ka hoy na kope bi na into party engagement ayefro aye ka ho 44 BBC 53 ya maami bia ya friend no ya maami no Obaya, your friend Dora Echampon, or Virginia, US of A, and Rane na woda, a friend Obaya, Bapa Yamishrao, at the fair flower by Yamayan, or say we are young call lunch. Sad is can be at to us or Bobroni Subiba, and Fabiana. When Yamishrao, Papa, someone I mujidies, and Radin coming in Amo. Me Pachamo friend of my. Say Mr. Champo bre na sakola wo de say 1 minute am fa na eja do ma da ye oti no na ha na kasai ene jo se mu ye juma na mu ye na mo de bo ga na mba enkwala na de gana mba na se Ghanaians unye ni yi dan se oba ba no ba yi na mo wa na ye mu de mu kasa mu TV so na mo kan mu ni I be Joey Akofan by way, I say, or your collar and I saw it. Oh, it is my meaning. I mean, as some lady Eddie Bay says, no, your young woman who crutches say, a branch and when you're not doing so, what pretty. I don't think the air can say, send your canon. Your call officer, one run once, none will be on one canon shanabano. None the American say, when you know, say beer, one could be a say, Baby, on the Sanka life. At one more ama wabaye immigration officer wa ye dwuma dia show obaye immigration officer wa ye nkokura owura ebenya enti ababa yi ene de won so onko suku ye hu akrachefo papa ye omaware sebe obi on sikra so adamu da and so they brought them up and no one so be robafo baby okoso ye nka so ye obi anka betimi atete ababa yi ama no so be do level and no yi na ma answer no kunya enso so what's akọ aswete aseno na ne meka ne se wo mane de eye wase de enti no no na be kire wo hini ni adwuma ya wonye wo de na wo ye no obi ema me kire wo eno ti ye ka ne se wo po wo mpo ekwan bia no wo we ya ye roba fa so na wo hwe ma me de no asi me da si mesrew se wada roma me judi agi show yidi ekwan bi e be fa so a maami na kuma beto ne yembia ye fa so commander no ye be pe no tie wada roma kos mema binom ebu mu akwase adodo mema binom amene e ma bebiri adane ma asujafo akwa wade ba akwa anye yie mienu na gu ne ye tefa akon na ko fa nsem bebiri aba se jankwada e de agu ye so na ko ye nsem bebirebe obey asema wo kan chese mu oye o William C mom na man e kan se wan timi akọ school anu akiri wona akọ ne nyinsan JHS wan wiempo wo ma ne school bo no ono ne timi ko di pa eboa wo ma wo de wo to aso ama ene Nyankopon aye wadom de wanya adwuma na wo ye bra na wo refi se obi na boa wo ene wanya ba bia agina eti my lady wadawro ma mesrew ekwan bi e be fa so ye bebu aye nua ba ne bia ye fa so ne yam ware na ma binom ama ma bi ebre migration officer ya odi bia ko show obi sisi ma
oba go agwai edu dindim e no tia ni sika sa no wo kwa ere busua tena ase e na wakwa ha no wakwa na be de wo pe no wanya anasa sa na tie ndi de wadawro mama lady ye soli nkonwa so kwa bi e be fa so a ye ba mama me akoma ato ne yam bia ye mfa so na ma bi bre wadawro mama de manu asi my lady ye nwia be ma ne hwe show na ehwe TV o hwe ni yie enya nkoda watade no team family ti hu no obi ba no wafare no o ma na adwemu na ho ba we breaking virgin asebe no kan sare to opeso chese asema ma me kan ba kokura nim twi be no kan sare yese kura obapira immigration officer 3 good months wo be ka chese doctor be na afro na wo be to ayampia ma ye mini pantese se yen ye ho me nipa o mu wachiri wo mu nipa no wachiri wo ko ma me fe ko ati na wo ko kwase party bema sekayadia wo ye wisdom maya aka obai ko do chini ye to ya ye wisdom man no ye ire dia nam kwase party ka se mo be jo abekuko wo ye bema wo pa men so to asem out me bunko to job milady acho ye be sa free case we biu na be to dwe ye wi a miam do be ko bosum kase ho me mo burudua obeye nya ke kura wal wo ja no wasimi ma nso me akwenye fase we to wo be ma na wo be fresh sense wo be keka wo be keka de okwo etu nua pa ni ani ni wodina wa ja no wasi wansu me akọ ma wale no wasa akọ kan sem ja baba we picture se de o kan kuta no ena hwe ne ko we ni picture ni wa wale o what ba bi wuta so wale adenti na ofre be ma no e me ja no se wo zo ofre na ye go kuso ne chira ye nwure turum fancy bosom so se ofre we kru ni da be ma kro no so no open ade ajai we ye nko ko fra de malady wo ko fra na ye dai wo ga wa de ko fra dai eti men to ayampia na mo ya anya sadia asem kesere be ba wo de open from lady ni ye nyina enhwe na otwete ne ya ba to do monsra 5 minutes ma ever 5 minutes in fa ko na de aye ne de agire nyame bem 0